Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan nga Aileen. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naglading itak, idi saan ko anagunod ti kayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Aileen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dandani akon makaluto, Aileen. Isagana mon dagiti plato ken kutsara nga itugot ta amapan mang balon ka dagiti agraap. O nanang, mano ka diti nagraap? Sangapulo na. Pati ka din ni Jovert, nanang? Wan, apay ayan ni Jovert. Sumurot akmat ngarot kada kayo amamalon. Katwan tadyak maawit amin dagitoy. Urayam to idan amakapangan, taiyawid mo matla ang dagiti na usar. Agbati akton ijay, taisupay dyan maitulong ko. Da kayon di mangyawid ka dagiti nanganan. Tasyak ti agbati at tumulong. Ay agtal na ka man, puro lalaki ti adda ijay. Man ano kumangay nanang, adamot ijay ni tatang. Ay saan, basta umuna kanton nga agawid, taaramidom kit di dagiti assignment mo. Nagwayaan pa'y matinton bigat apa nagaramid ko iti assignment ko. Aileen, saan anatangkan ti ulong? Noan niya ti imbagak, iso ti masuro. At di sabaw, Manong Jovert. Mangala ka, saan ka nga agbabain, ha? Winading ko, sana na masapula pagsirbyan nat. Mangalak tulatan. Kunak ngamin mabain ka ang mangala. Apay kumamabainak ngay. Wan tadak amang kitkita kan ka. Si kakit dimot nga ubing. Awan lati di mo may bagbaga. Apay kumamabainak kan ka. Kat tinangdanan dakmet amakiraap. Di manganak amangan. Tapno napigsa kang trabaho. Saan ako nga ubing, Manong Jovert? Anyangay nga rod. Balasang ako nga. Kat no kinsipay laang titawan mo. Teenager matantikin si. O di balasang Aya. Yawid mo, nakita na ka na, Aileen. Tantang, awan mo't aramida ti Jibalay. Madamdama akton nga agawid. Kadwak ni nanang agsak ka. Saanan? Kabala ni nanang munday jay. Numaabot ti bunubon, siyakton ti mang tulong ken kwa nang agsak ka. Sigin tatang, kaya't kumat nga ruti agsak ka. Anya nga'y karamidot ti Jibalay, agmulmulagat nga may maysa. Naidumduma ka mga ubing. Tidaduma dita. Di da kayat atulungan, tinaganak da iti talon. Uy, ata sa anak mo ten nga ubing, tatang. Balasang akmat tut. Makamu ka nga ron. Siguradaw, akayat mo tagsak ka. Uy, tatang. O sige, mapanakon iti ayan ni nanang. Apay nga ka ditoy, dimot kunak nga agawid kan. Imbaga nga rod ni tatang at tulungan kayo kano. Ang mga numaabot da iti bunubon, alang nga rod, tulungan na kon. Sige, nanang. Matanawak ni Manong Jovert, manipod diti pagsaksakan niya. Talaga crush ko launay ni Manong Jovert. Nanang? Amoyo ka din umanon titawan ni Manong Jovert? Ay na, dakkel daytan idiin niya nakka. Kanalpas na pa yan ti eskwela na. Damag ko nga abroad. Urayin nan salaan ka no ti visa na. Ha? Abroad ko na yun, nanang? Daytamot ti damag ko. Apay ka di adam-damagam numano ti taon na. Awan, nadamag ko lang, nanang. Abel, saan ka di akaarubam da Manong Jovert? Wan, apay ka di. Mabalin ka di nga da paitit ko kan ka? Itad mo kan kwa na. Anyang ngamin dayta. Apay asan na si katimangtad. Mabainak nga rod. Anyang ngamin aya dayta. Surat ko kan kwa na. Si katimang surat kan kwa na. Anyang ay ti ibagam. Ibagak ti marikrik na kan kwa na Sakbay nga aga abroad. Anya? Lakayin day jay amay diligkan ka. Nagadumot ti kafatadam. Apay ngay supay. Basta, iso ti crush ko. Dakkal ti pa nag-crush ko kan kwa na. Diyak kayat.
Sikan na timangtad kan kwa na. Anya ka mo dun. No saan mo akayat? Saan tan nga gayam? Saan ka napampansinan? Anya? Ne, apay ngay akasta. O sige, panawan kan. Di na kun as-asit gan ha? Ha? Saan kan akayat agayam? Ha? Kakan. Mabit lang, Aileen. Sige, itad kong ti papa, itad mo. Anya? Sinurata mo ni Manong Jovert? Wandalya. Nagturad kan anang surat kan kuana? Kasano? Nadamag ni nanang ko nga agab-abroad ka no. Kasladyak ka ba ulan na panunutin ang jakton makita iti mabayag? Apay nga minakastoy tirik nakpan kuana. Ay sus! Ang mga naday tanti ibagbagada Papi love! Siguro Basta naragsakak no makikita ka kanayon ni Manong Jovert. O anya, naitid mong tisurat ko ka ni Manong Jovert. Wen. Oh, adto iti subalit na. Yes, ato subalit na. Mabalin ka di abasa akmat, no anya ti subalit na. Ito anya aga po. Para kanyak lang daytoy. Siyak lang timang basa. Sige. Ngam mabalin ka di. Nga ibagamat kanyak no anya ti linaon day ta asurat. Depende. Ha? Anya depende. Numayat ti linaon daytoy asurat. Ibagakan ka. Ngam numadi. Saan ko nga ibagbaga? Anya? Nakaawid ak matlangan. Sumurag ako na dagos iti kwarto. Tabasahak daytoy asurat. Aday ta. Lukatak ti surat tabasahak. Dear Ading Aileen. Ubing kapay. San kuma ati may papan iti ayat ti asikasuhan. Tikit di panagadal mo ti asikasuhan. Iti kasta, maadaan kanto iti nasaya ata masakbayan. Agbaliw tumatlaeng day ta amarikrik nam kanya, ading ko. Iso ati may balakad ko, agadal ka. Ken kayat kumat, ngagpakadakan ka. Ag-flight ako ni Inton Rabii, para itinasaysaya at masakbayak. To'y manong mo, Jobert. Manong Jobert. Apay ngay apanawan nag. Kasladyak ka ba wala na di ka makita? Kailiw kanto langit di. Orayag ti panagsublim. Kumusta nga, Aileen? Mabalin ka di amaamuan ti linaon ti surat ni Manong Jovert? Imposible asan mo nga amo ang nag-flighten idirabi Amok! Ngam ti linaon ti surat na ti kayat ko amaamuan. Ubingak pa'y ka no? Isong aga dalakpay. Ha? Katapay nga ron ngay nga agliday ka. Kasano? Saan kunto na makita ni Manong Jovert? San na bale? Agdaak mo tagayim mo. Ado kami agagayim mo. Wan, ngam sa balilata ni Manong Jovert. Aileen, saan ka nga agliday? Ipasnak mukit di ti panagadal mo. Saan ka di akas tatibilin na kan ka? Wan, ngam kasano nga ipasnak ko. Katawan mo ton inspirasyon ko. Basta, ipasnak mo ti agadal. Masapul ang makalpas ka. Tapniin to nagawid. Di, adama ko na analpas mo. Sige, ikarigatak mo ti makaadal, Delia. Adda kami mo't agagayam mo. Saan ka amadanagan? Takanayon da ka aliw-liwaan. Adda madmadlaw ko kan ka, Aileen. Kanayon mo tan amalmalday ka. Kaslawan gaganay gayam. Di ka pa yan unay mangmangan. Kimutong kan. Adda ka di problema. Nanang, nung ata ibagak kada kayo, sandak nga ta kaungat. Apay kumaakaungat ka ngay. Apay, adda ka di basol ana aramid mo, anak ko? Saan kumat nga ta pa kabasulan det yung marikriknak, nanang?
Anya nga minday ta marikrik nam aya. Ti marikrik na para ka ni Manong Jovert. Ita ta nag-abroaden. Kaslamat sa anak kon anaragsak nana. Maawata kun no apay asang kadamag mo idi. Anya lakit din ayat ti anak ko. Taamunan ti agayat. Kano nagubingan ka pailaang. Diyak man mo nanang. No apay akas to'y tirik na ka ni Manong Jovert. Italaang day ta anak ko. Saan ka pa'y asigurado iti day tarik nam? Ado pa'y ti pagdalanan. Agbaliw pa'y day tarik nam. Saan ngamin nga iso ti pampanunutam Sursurwam tagbalin anaragsak, ito din na dagiti mangipatpatigkan ka. Nanang. Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. No talaga nga agayat ka kini Jovert, ilepas mo ti panagadal mo, taga-abroad ka mat. Sige, nanang. Aramidag ti bilin nyo. Sursurwag tagbalin anaragsak. Aggraduar tayo matlangan iti high school, Aileen. Sa dino ti pag-enroll iti college, tayo sumat ti pag-enrollak. Saan ko pa'y nga mo, Abel? Ngam ko nam akayat mo mati ag-enroll iti pag-enrollak, agkuyog tanto nga rod, iti kasta, adakat kadwak. Kita lang agpaisuan niya. Nagbiit ti panawan. Kat maragsa kanak nga aggraduar. Gaputa agpadata nga damaawat na apamadayaw. Gapo taimpas nagta tinagadal, Abel. Kabaalan tamot gayam, basta laki di ipas nagta. Kan nagtintinulong ta nag-review. Nakadesisyon kan, no sa dino ti pag-enrolla, Maylene? Uwan tatang, agpada kami ka ni Abel iti pag-enrollan. Basta lalaingan ti agadal, anak, ha? Ikarkarigatan ka apagadalan. Agyaman nagtatang. Uwan, ikarik nga agadalak anasayaat. Iti kasta, makatulong aktumat kada kayo. Umanayan na pakaragsa ka, anak ko. No makalpas ka iti panagadal mo. Agyaman iti pamatagyo kanya ka anak yo, tatang. Intun saan kayo intun ang makabaol. Siyak tumat ti makaam mo kada kayo. Api akas jay, Abel. Agpada tamat ang nag-review. Api anangat nga to tinaalam iti quiz tayo. Sika talaga. Di mo kaya ti agpaabak. Natsambak lang siguro. Sana bala Better luck next time. Okay. Ngam gaputan nangat nga to tinaalam, ag-blow out ka. Sika ti agilibre kanyak iti merienda. Anya? Quiz lang day jay. Ngam ag-blow out ako? Saan mo kaya? Kayat ko Basta sika. Apay kid din asaan. Amumet, nga amin na kayat mo, tungpalag. Basta lakid di kabalak. Mapantang aroden, tani. Mabisina kon. Oh my God! Nay, apay ngay guyod nak. Maragsakan nak para ken kanak ko. Maragsakan nak iti baligim. Nakalpas ka iti panagadal mo. At dapayan napinta sa trabaho. Ket ita, natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Maragsakan ko na yu, tatang. Ngam agluluha kayo, may. Makasangit na ngamin amang panunot. Natulagan ti kasaryo ko ni Abel. Pumanaw kanton dito'y balay. Ket sumurot kan kanya Abel. Sa anak mat ama po kaw, tatang. Kanayon kayong tulata sa rungkaran ka ni nanang. Saan kayo abay-bayan? Sa bagay, naragsak kami tani Abel di pakiasawaam. Malaksin nga mamumay. Amok adi na kan tulukwen. Gaputan na singpot ni Abel. Uwan, tatang. Kan amo kung ti ugali na. Nakadkadwak iti mano atawan. Kan katulungak matan iti amin na banag. Awanon ti kidawag iti Diyos, anak ko. Gaputan na tungpalan ti arapaap ko ang makalpas ka. Kan makabirok ka iti napintas at trabaho.
Jovert, Eileen, anya ti masapul mo? di na ka di pa unagan. Sige, umunag ka. Manong Jovert, anya ti masapul mo? Kunakon ka tabalasan kan. Amom ka di. Iti pa naglabas ti mano atawan. San ka apulos anapukaw iti panunot ko. Nagawidak, tapat check asaan kan nga ubing akasla iti. Numanugot ka, agkalaysatan. Ha? Pasensya kan, Manong Jovert. Ngam natulagan ti kalay sami ka ni Abel. Nagbaliwan ti marikrik na, akas iti konam idi. Ni Abel ti ayayatak itan. Ni Abel akaruba mi? Tinangted idi iti surat kanyak? Wen, nabayag mat gaya man nga adda pa naggusto na kanya. Ngam saan ko laang anarik na? Gaputas si kapay laang idi ti ayan ti imatang ko. Malidayanak, Eileen. Maragsakan aklata parakan ka. Tanakabirok kagaya man iti lalaki, ama ikarikan ka. Iti pan nakakitak manen kini Jobert, napanaknakak anapuka wenday di marikriknak parakan kwa na, Mr. Lonely. Ni Abel itan ti ayatek. Nagkalaysa kami nga rod, kat makunak anagasatak anakiasawa kini Abel. Tuy pagayam mo, Eileen. Agyaman pagayam Eileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, awan makaibaga iti gasat tayo. Ngem adda kada tayo amang aramid, wenno mang bukel, iti nasayaat, agasat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinagan nga Eileen, manipud probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.